Njengamanje zimbili kuphela izinto ezisalele uShembe lohlele esihlalweni uNyazi. uShembe kumele athathe izinkomo ezithi mo ahambe ayeNdlunkulu lapha eMashobeni ayothela amanzi esilweni. uNyazi lweZulu kumele lithathe izinkomo liyothela amanzi esilweni liyoshweleza laphana uNyazi lweZulu liyoshweleza laphana luxolise ekutheni kulobu bulima lobu obubonwe isilo. Bhongile ngonyama manje libhongile ibhubesi. Sithi silo uShembe uyisilima. Manje uShembe into kumele ayenze kumele athathe izinkomo ahamba ayoxolisa esilweni ekutheni abe isilima ngoba ngempela yini enye uShembe kumele ayenze kahle yena ubelani isilima phambi kwesilo. Sesibuza ke nje uShembe yena kahle ubelani isilima phambi kwesilo phambi kwangangezwe lakhe. uShembe kumele athathe izinkomo ayoxolisa esilweni ngokuba isilima. Ile into uShembe ekumele ayenze mayehlulwa yilonto kumele athuthe emhlabeni wesilo ngoba isilo asisifuni isilima emhlabeni waso. So uShembe ke zimbili izinto ekumele a-decide kuzo. Either uthatha izinkomo uyoshweleza kuyisilo ngokuba isilima phambi kwesilo noma uyathutha emhlabeni wesilo. Kumele achuze lapho uShembe ngoba awukwazi ukuba isilima phambi kwesilo. Isilo njoba sithi uyisilima nje okusho ukuthi yena wenza ubulima phambi kwesilo. Asikwazi ke thina ukulo sithi isilo sithuka inhlamba isilo sirongi. uShembe yena uyena orongi ngokuba isilima phambi kwesilo. Ubenzelani yena ubulima phambi kwesilo? uShembe kumele athathe inkomo ayoshweleza laphana athela amanzi esilweni axolise ngokwenza ubulima phambi kwesilo. Ngibonga ithuba.